بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين في أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuh kaam kemun delu tukbal tebi pagsarang syukurin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na kitebi isab makipag kaswa salong-salong ito. Iine si pagpeseban tebi kahaba elew. Inalenan we tebi targib syub. Puas amban kepenunay tebi iye fardo. Tinenggehan tebi ang sinimiaan bang metode alim saudihin. Iye ne pengeluka tebi elaw tebi inen supaya telukawe tebi dalam ibadat dalam kahapal. Serta gak pemararahi siki tebi iye ne perkalalay. Tiyak pergi tebi masih-masih paatin. Atau akan tiyak pergi tebi masih-masih ningko. Pakale ngajian agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine ne amban tedok tebi ine elewin inen mepong tina ikrasah. Me umat Islam masih-masih kitebi sisugpat katagnaan we tebi di ilew ine palihalan dembuak lellah. Nilaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan makawasiyat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dembuak lella inin iene Abu Darda. Inhalenan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iene Abu Darda. Pa inne awsini wasiyatanunku paesebanunku iyan ay makahap ako serta makapaisi ako magdialam surga
Makapaisi aku magdialim surga. Duk makapatala ako amban narka. Makahap aku amban dunya. Labi-labinin bang elaw akhirat. Menjadi umat Islam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taghdab dakew ngama. Paraddara miraran, pinagbalik-balik we Abu Darda atawakan we lalainin ini bisaranin ausini wasiatanun ku ya Rasulullah wasiatanun. Mananen baya nambape Abu Darda atawakan dan buat lalain inin iya si wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pege iya rutepet takalenin dakew ngama. Binalikan ne buat Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat nin dakew ngama. Maka nasihat ni sab, ya Rasulullah ausini, oh Rasulullah, nasihatanunku, wasiatanunku, paisevanunku. Binalik ku Rasul sallallahu alaihi wasallam paisebnin, la tagdab, dakew ngama. Syaili may pong tinaik kalasan, pinagbalik-balik ku Abu Darda bisara iyane ausini nasihatanunku, wasiatanunku, paisevanunku. Binalik-balik ku Rasul sallallahu alaihi wasallam iyane bisaranin si iye dakew ngama. Tedok te bidi ilew pandak-pandak. Amban me tedok te hadis inen iyene pasalan bang game ke ine petua ke si dembua guru, petua ke si dembua ata, petua ke si dembua amig PPSB, petua ke si dembua abar akal. Bunu maka nasihat, bunu maka wasiat, bunu maka advice. Atau akan ngedok ke ume guru. Magtaalim si luma no. Atau akan si lahat no. Atau akan si munisipal no. Ganta me iseban kaam pasalan palihalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan makahap kaam amban pegdunyabi si tenged. Iya ni pag-akhirat bi may pong tinaik kalasan. Danan sinin tasyubahat tabi di ilaw pegpeseb pinesebin duman magpumpaat pusine bang pusine sumagawa pagmumpaatan nen sikita bi bang sa mu'min sampai magpain kita bi di ilaw wa bennal manusia intura tak bulak dunya ini dem kelugian wal asri innal insana lafi khusrin. Sapahan ku pen Allah Ta'ala si waktu asar atau akan iyan si waktu keakhiran dunya. Innal insana lafi khusrin. Bennal manusiain dialem iyan kelugian. Dialem karusungan. Dialem kamulahan. Sino rumengge magmulahin? Sino rumengge malugiin? Sine rumengge malusungin illa alladhina amanu malaingkan yene me siya magparatsaya wa amilus salihat serta tinambahan pewede iyene pamaratsaya relay dukke kehinanghap wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi duk iyene pinne me wasiat winasiat magpaiseb pineiseb meg advice in advice si tangad iyene kesebenalan bil haqqi wa tawasaw bis sabri duk iye ni magwasiyat winasiyat magpeseb pineseb mag-advise in advice iye ni si tenged kasabar amban tagibadat de si pag kasabar man maksiat duk kasabar iye ni si kemon musibah patag turiata bulak dunya inin. Mencari umat Islam si kedua pengajian iye ni si hadis mapandak-pandak inin. Bang niya maka-advise si kao, bang niya nilew si kao, tilew bepetutan. Lagi tilew pasalan pag-agama Allah subhanahu wa ta'ala, sambunganon. Ataw akan bang niya maka-advise si kao, magkarna Allah, adviseanon. Iyan si TGS nun. Ko Rasul sallallahu alaihi wasallam
tek ka si dembua iene lelain inen, tek ka dembua iene lelain inen, pen iene me syurahul hadis Abu Darda. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam maka wasiat, maka advice. So in-advisean wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la kepiningama. So nansinin me umat Islam, mian iyan si tinged masala inen. Amban may hak duk kapatut sin bangsa Muslim si kao. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansahhu. Bang niya amban pong tiniino Muslim, patuwa si kao, maka advice, maka nasihat, fansahhu, amban hak nemiyaan, duk kapatut nemiyaan, kailangan atawakan subay iyane advisean no may pong tinai kalasahan. Subay advisean no iyane miyaan dambuwa pong tinaino miyaan. So upos advicein, subay pagtalep-talep no duk iyane kahalan sin manusia ali. Atawakan iyene magtalip duk iyene manusia ali. Ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, tek kadem buat lelain inen maka wasiat. Pinayaman wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ine makulang si ihin, atawakan bang ine ni sisita iyene subay pang-advise ihin, pagpayam ni amian murang ama. Atawakan mura miyaan binwalalakyo upama sili. So pinagtalip wa Rasulullahin iene wasiyat nin, iene nasihat nin, duk iene kahalan sin manusia miya. Bang upama niya tek ka maka-advise si kao magpahil-pahil sa bahayang, atawakan gaitan to ng bahayang si waktu ni. Daak yung mag-ang-ang, iye advice nun, atawakan suwe pemeseb no yehin, iye ni pasalan, peg ipatsang bahayang si waktu ni. Bang upamanin niya, tek kasi kao maka-advice, keniyaan nen gay magzakat, atawakan keniyaan nen liskutan, suwe bulansangan no duk kasayo, suwe bulansangan no iya na duk sadak ka bang ina may kahapan nin. Bang pagpayam no aahin, gay magpangadji, atawakan gay tanto may pakale, iya ni si pasalan agama. Bunsi pakale si may pagsiminaran. Sumaguwa pang upama si may pag-organan, may isag telu pelu une muking sin peningkoan. So sube advisean numian si tinged iya ni pasalan iyan pakali ni si kahapan amban pagdunya ni duk amban pag-akhirat ni. So sa inin may pong tinai kalasahan iyan miyaan pag-advisein, iyan pagtalip no duk kahalan iyan in-advisean no. Lemikian iyan ko may upama tekka kau si dembua kauman, sube kita wahan no bang ine kahalan kauman lay. Ben Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni Muhammadiyah, si dala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'an. Dukinin pen Rasulullahin lankun, pangakahon o Muhammad, weinin lankun, magda'wa silan Allah Ta'ala, magpeeseb silan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku, duk yene menuhut akuhin, ala basiratin, yene dilem ilmu, dilem katao. Paintap siran sin ayat inen, ala basiratin, isa'nin subay kew dilem katao, subay kew dem ilmu. Subay kew dalam ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yena ilmuin, subay pinadahalo amban kemon bisara rukhinang. Gaya basta-basta maka-advise si dembua pong tinaino
atawakan si dembua mian maka nasihat jika bangga niya ilmu. Faqidu syai'i la yu'tihi. Iya ne bangga niya tantan nubisan ahat gay keu makaurung. Bang niya makusin si kau bangga niya sinuga niya pangurung nu iye. Bang niya maku kapanyapan si kau bangga na panyap nuga niya te pengurung nu iye. Lemikian na ilmu. Bang niya maka wasiat si kau pasalan agama me pasalan hukuman. Buka niya pangalab-ngalab no si hukuman tinilew ne man tantunen gay keu miaan makiurungan iye atau akan gay kasambungan no. So sa inin ala basiratin subay dem ilmu kama ruwe tafsiran ne subay rukeu isab delem ilmu yene si aain advicean no miaan mana ala basiratin si kedue subay rukeu isab tege panghati si tenged aain advicean no miaan atau akan kauman in advicean no miaan bang pagpayam no iyan kauman in advicean no miaan ekka si pegsirik ekka iyan si pagpapayam si pegputikaan atau akan ine so ga niya dapat dakeo pesdi si tapik no miaan si amban lebeyan hap bangkagun si atau akan pessebanun si pasalan iyan miaan me kesirikan tabangga remiaan. Bang upama kauman ketekkahan no iyan, me kauman ge magsasambahayang, patampalun siye, bang ine kahadyahan magsambahayangin, duk bang sa inge kedilikawan iyan mengge manambahayangin. Bang upama keniyaan nen, ketekkahan nun, si me kauman iyan, atawakan si me pegsiminalan iyan, ekka manusia insige pagturong, sugaan niya, tapik no siya di, akahanun siya bang ine kahapan maghijabin, bang ine kahapan magturungin, ubos, bukak kayun si siye, miyaan heluleyon si siye, yene bang ine miyaan pegbiddaan, antara magturung, duk antara ine, ge maghijab me pong tinaikalasan. Inin kahapan nen, duk inin ine miyaan kedilikawan nen. So sayili, pag-advisein me pong tinaikalasan. So sali ruian, hap community keu atawakan niya ni advice no si dembuwa me individual si dembuwa manusia so hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbidda sambung nen bang payaman no si may hadis ni ya Rasulullah ini miaan hinang tamanan hap per Rasulullahin miaan birrul walidain yene pagpahap si duwe matatto bang petekkan niya hadis mag-aka, ya Rasulullah, ini hinang tamanan hap, mene al-jihadu fi sabilillah. Bang petekka, mian tetil Rasulullahin, ya Rasulullah, mian ini hinang tamanan kinabayan Allah Ta'ala, pe Rasulullahin adwa muha wa in qalla, yene pe inne hinang diki-diki sumagwa sigi-sigi. Tekkan ni isab, ini pe inne hinang tamanan hap, ya Rasulullah. Magsadak ka keu iyan amban pengerejiki kau. So, miyaan may pong tinaik kalasahan. Bang payaman no, pinain, uy magbidda iyan hinang may mahapinin. So, may pong tinaik kalasahan. Payin may kaulamaan tin. Magbidda sambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Depende iyan si manilewli. Bang pagpayam ni, magpatut duk iya ni si amen nilewle atawakan si ama kanasihatli parkala miyaan magtuy panambung nin may pong tinaik kalasahan. So inin pen Rasul pen bisarahin niya kalimat diki-diki pen likulli maqamin makal si tiap-tiap pe inni tampat niya lutar tantu magtalip iyene duk bisaraian atawakan si tiap-tiap tempat likulli maqamin makhal si tiap-tiap penne tempat niya bisarah magtalep ini luu si tempat iyan may pong tinaik kalasahan. So payaman bi yene mu'jizat Rasul may pong tinai mulia kome zaman Nabi Musa
Ekka sisiye megsisihirin. Ekka sisiye osal yene inalena nore black magic. Megsisihir. So pinetekkahan we Rasul sallallahu we Allah Ta'ala. Nabi Musa mu'jizat yene miracle. Miracle ko kahantang sihir buduman isab sihir. So pigili magtalip mu'jizat dok yene kauman. Nabi Isa saplag sisiye pagtambalin. Saplag sisiye pagtambalin. Ekka manamal tabib yene jaman Nabi Isa. Yene megsyok kakay duk may hebilis, megsyok kakay duk may syaitan. So pinetekkahan mu'jizat yene Nabi Isa. Pinetekkahan mu'jizat Nabi Isa. Kanyaan magtatambal amban kahandak Allah Ta'ala sampai bang muus abugul megtuy tilod. Bang muus a ileklap megtuy pekwitan. Sampai pinetekkahan ni mu'jizat we Rasulullahin. We Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mekepekelum amati. Sampai iene, gene tatambal we iene doktor si zamanin. Tatambal we Nabi Isa sampai mekepekelum iene aamati. So pinetek ka mu'jizat Nabi Isahin magtalip iene duk kauman nilay may pong tinaikalasan. Rasulullahin kanyaanin pineturun Muhammad sallallahu alaihi wasallam si manusia tao manamal magkata-kata Arab. Tao manamal si bahasa Arab. Tao manamal magsisiir. Tao manamal iene miyaan megbulang kait sin bisara. Pinetekkahan we Allah Ta'ala mu'jizat, miracle. Rasul sallallahu alaihi wasallam yene Qur'anul Karim. Yene tamanan hap ni sandigan bang si bahasa Arab. Ga niya mekegees ni ang bansiye. Ngehinang ni bisan de surah. Bisan da ayat. Mangkin sa bang 30 juz. Getegees we remetekka. Iene sinabab amban mu'jizat sin Quran inen. Bisan sa inget teure. Si bahasa Arab may pong tinaiklasan. So ini pangadjian amban may tabis syarate miyan. Pinagtalip we Allahin. Iene mu'jizat. Pinetekka si may kanabihanin. Iene ruk may kauman lay may pong tinai mulia. So nansinin miyaan bang payaman tabi. Sa inin duisab iene subay hininangten bi. Tu si bulak dunya inen. Miyaan bangkew maisip atawakan bangkew may magnasihat upama sa ili. Payamanon bang ini si magtalip iene miyaan tapik nun atawakan bisara nun iene rukme kauman miyaan. Luon kekebunsihan dia tawakan luon kekegan dia. Hangkan ne bang upama miyaan kami pagpapatay. Subi binisyaraten pagpapatay bang pegzina da pag ang angon binisyara pegsirik da ang angon pegbisara miyaan ine peg mis lami-lamihan atawakan me contest iene meg beauty pageant da pag ang angon binisyara pegge miyaan magtalip duk si hapan isa blabean atawakan si kahanunot may pong tinay kalasan ara-ara tinayma way ahin. Bang upamanin kailangan subay si kasla nagana tayo nang te niya manusia gated do bangge silebay kakasla may pong tinay mulia. So inin amban may si kedue do tebi amban niya ni hadis la tagdab da kew nga ma hangkan ni pangawasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan Abu Dardain da kalimat do da kew pen nga ma pegay magtalip dukyehin may pong tinai klasa. Si ketel may pong tinai iene pasalan pag-ama, pag-astil. Pag-amahin may pong tinai klasahan beli due iene miyaan alat tau kan beli telu iene miyaan bayuanin. Balitel lumay bayuanin. Isa nin al-ghadabul mahmud. Iene pag-amahap
atawakan niya kahapan. Nan si inin, iyan pag-ama mahapin, iyan pangamanu si kasabennalan. Pangamanu si kasabennalan. Pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni Muhammad kome kantang pangama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Si waktu iya miyaan petudyo si Allah subhanahu wa ta'ala ganta magsuwi-suwi ruk iye inambanan wene kaumannen Nabi Harun alaihi massalam. Peglumikot hadya Nabi Musa besuang bintong iyene kauman nemiyaan amban penumba si Allah Ta'ala magsumba barhala. So bagsakay tek ka sa ili Nabi Musa si pagbisarahan ni Allah Ta'alahin inakahan niya we Allah Ta'ala we kauman nun likut nun na pasape si amban pag-ibadat si Allah sarta ini magsirik kanyaan din numba sapi. Iyan likut num yan. Nabupi astel Nabi Musa. May pong tinaik kalasahan. Sampai balik tudyo kauman ni. Pen Allah subhanahu wa ta'ala. Nipat iyan kahalan Nabi Musa inin. Walamma raja'a Musa ila qawmihi gabbana asipan. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. A'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhada bi ra'si akhihi. يجره إليه قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Si waktu balik Nabi Musa amban iyan pagbisarahan ni Allah Ta'ala miyaan falamma raja'a Musa ila qawmihi pagbalik Nabi Musa tudyo kauman na pagkitawahan na magsumba sapi ni gabbana asipan tekka iye putal manamalan duk astel manamalan may pong tinai si kauman na miyan sampai keteparan we ni alwah yene miyaan kwe inakalin na inin kwe papan miyaan uslai iyan e pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hinkemon. So keteparan we ni hawa asternin gabbana putal iya manamal ngama iya manamal asifan duk yene sobrated manamal pangamanin. Sampai keteparan we ni yene binuone miyaan papan miyaan lai wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Ine bisaranin bi sama khalaftumuni salat laat neted pa inne iyene pengegenti bi si waktu iyene likut kumiyaan hinang bimiyaan atawakan hinang biyan aajiltum amra rabbikum iyene pa inne miyaan teikutan bine dairay ne kampahap ngambanan sin iyene agama Tuhan bin puas kam iligtas amban tahik puas kam iligtas amban Fir'aun. Puas kam iligtas amban iya na makapagkaat ka amin, meminsana ka amin amban dunya. Labinin. Iya na misoko kaam. Dairay ni kampepain na makaamban. Sin iya na miyaan daraakan sin Tuhan bin. Wa alqal alwah. Hawa astelnin tetibagwe ni. Iya na papanpilihan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu duk ineddowe ne iene kok ginanggut we ne kok nebi Harunin pong tinainen ineddowe ne sayli ginanggut ganggut we ne nebi Harun o keu pe inne anak sin inaku bagi pong tinaine Harun we ne penne pasagad no me kauman no yan atawakan kauman tainin magsumba barhala magsumba sapi ine bisara Harunin miyaan open ne pong tinaiku yabna ummi open ne anak inaku mananin pong tinaiku innal qauma istad'afuni binnal ga penne niya tahinangku istad'afuni penne dinesme kuwere pegi kaniyaan Nabi Harunin hanunut
So niya TGS weme kauman din hininang po Harun ge TGS de po Nabi Musa. Pege Nabi Musa bang niya bisara ni si kauman nin ga niya mekepesuwe. Nabi biskemon. Tinalew Nabi Musa pege ketawahan de pagkaan Nabi Musahin miaan bingis me pong tinaimul dia. Ubus Nabi Harun so hanunut lawan si Nabi Musa alaihi wassalam. Na niya tehinang weme kauman nin pu si Harun ge tehinang de pu Nabi Musa. So hangkan ne pagsakay lumikot pen Nabi Musa mig istorya rok Allah Taala inambanan we ne kauman nin pu Harun nai nilai. Ini small we re Nabi Harun sampai mag-invento siya iyan miaan kekehinang kesirikan gana tehinang-hinang Harun pege lamma pege dendang-dendangan siya pinagtapangan were. Na ini maksud sin bisyara Allah subhanahu wa ta'ala innal qawma stad'afuni binnal penne qawman teinin miaan pinagtapangan ko were sampai kadu yaktulunani keniaan den song kubono re bang peges ko siya amban kekehinang de iyan. Nagay ko sa penne falatus tushmit bial a'da. Gaysab ko penne mabaya penia pegkuntarame kaumanten, pegkuntarame ummat nuinin, sinabab amban ako. Wala taj'alni ma'al qawmi zalimin. Dako penne hinangon. Yene penia amban iyan me kauman anyayain iyan. Ga kuyan penne matok si me laku-lakure iyan sumagwa pun sumagad sabab sai miaan kahalanin. Agen-agen papatayre ko. Agen-agen miaan pagtabangan de ko. Bugay kumabaya iyan miaan peniya pagkuntarahin antara iyan ummat nun. Sinabab iyan amban ako. So, syahid sin ayatin nan siinin. Yene gadbana asipa. Yene tekka Nabi Musa ngama. Sinabab amban tabangga. Iyan syara Allah subhanahu wa ta'ala. So, ghadabul mahmud may pong tinai kalasahan. Gay me ke ini. Yene me ke kite ke umangga syara Allah subhanahu wa ta'ala. Me ke kite ke iyen miyan magmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala. Karakara na ruu binangga syara Allah. Gay ke me ke ini les miyan. Bisan ke me ngama miyan supaya tetinggal iyene me ke kehinang miyan. Pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sa inin. Pain Aisyah radhiyallahu anha anda Rasulullahin. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. Pen Aisyah ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. Ga pa inni Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas mekelubak. Bisan ine duktangan ne. Teggelan ne me elumin. Walam ra'atan. Ga pa inni bakas mekelepak dende. Ga bakas mekelubak dende. Wala khadiman. Ga bakas mekelubak sin bataan. Mekelubak iene sin nabang-nabangan iya dalam rumah illa ayujahida fi sabilillah. Duk iya ne pe inne malaingkan bang si pegbonoan silan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ne magharap duk kuntara na sube keu isa pe inte meddang luu atau akan ngelubak iya ne si sasang pegbonoan biyan. Iya ne ko si bono Badar duk si bono Uhud. Duk ga pa inne bakas niya Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas te insulto atau akan bakas ke bisarahan personal si iye atau akan bakas ta anyaya yene personal si iye ubus we males Rasul sallallahu alaihi wasallam mananin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahaba iye mian me binisarahan laat atau akan ginanggut sa ili personal siye duman pasalan agama ga bakas males Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ayuntahaka syai'un min maharimillah
fayantaqimu lillahi azza wa jal. Na malaingkan pa ini, bang niya ni tabangga syara Allah Ta'ala si pamayaman ni, atawakan karakara luu si deheluan ni, natantunin nga ma iyan. Nga ma, fayantaqimu lillah. Nga ma iya pa ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dukte tinggal iya ni, kalaatan, miyaan, tehinang, si deheluan manusia, atawakan si deheluan Rasul sallallahu alaihi wasallam yan. So may umat Islam, Rasulullah in addat nin al-hilm, gay mura nga ma, bisan pekeniyaan nin, miyaan tabanggaan ni, pagkaanin, atawakan keniyaan nin, may tanyayan, atawakan may taganggot, atawakan kebetaran may tinaiunta ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hilm, keniyaan nin, iya ni beti sabar manamalan. Malaingkan, bang tabangga syara Allah Ta'alahin, karakara si deheluan ne, tantunen teed, masih yang ama. So ini keisa ghadabul mahmud. Yene miyaan, pag-ama, hap. Gay me keine bang kew ngama, bang niya tabangga syara Allah subhanahu wa ta'ala. May anak no upama. Tesaut no may ginang bahayang subo. Bando kew magbangon sa ili. Magbangon sa ili. Gay do nga. Nabanggero leveyan miyaan mag-addat kew addat layon. Si may kaanakan no miyan. Tantunin teed asal gay ngapi. Naiteseb ko jaman le may diki-diki pe kami. Natag-natag ro. Ipan. Subo ni. Aga binungkusan na dya sili. Ipan subo ni be. Balik puas me 20 minit. Pag si ketello ni sa ili, miyaan, gay pakali upama, ilinganan boy-boyin, way subo ni. Na, paglesano, panganalan nun, way tiger ni atawakan lion ni mamangunan kauhin. Inanan na may amantanon, again siyang may hinantakan kiyo. Banggay kiyo do nga, si panambahayangan no subo miya. So may umat Islam, niya waktu ni, may anak no upama, gay me keine bang penya no iene amahin sinabab amban iene me mengge panambahayang di subulay sinabab amban gay me pegturung dali sinabab amban me iene mian iene pamangga syara Allah subhanahu wa ta'ala nasa kita me pong tinaibaliskat einin bentuk kabaliskat si zaman ko ito ini bang me kepesa lalay anakin way pesa no Erwan dan buah-buah Duralex ten pesa no pe. Ge ke pagak-agak tangan ina ni si kawian. Akante keu egen larak dunyahin. Bang kapanyapan may magkatwe ni. Bang may motor magkatwe ni. Atawakan bang may upama may kegiret cortina. Atawakan ina-ina ni. Etc. Sambatan ina bahasa ang galisin. Sa bang ge magturong. Mangga syara Allah Ta'ala. Gay magsambahayang. Gay magbasyakuran upama di alam rumah. Gay bisan peg inene. Pinayampayaman hadja. Ga niya pinikito wene astil. Atawakan gay inamahan wene ini may kanakan niya. So magsuwi may pong tinai kalasahan. Bang niya patut subay pangamahan wene may tetoe si anak ni. Tantunen teed. Subay iye ni pasalan pag-agama. Pasalan iye ni may pamangga syara Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan subay pangamahan no anak nun duman pegge may kepesa duralex duman pegge may kepesa iyan miyaan may kepagka-atrep duman pegge may ke eggas TV duman pegge may ke miyaan inin sa miyaan pegge kipaya may magkosay lalay upama ini sa bang keniyaan ng gaya nagmahayang subo, gaya mag-ibadat, gaya magturong, tekiten, jalo may magpeseksi, upama, gaya bisan inamahan no may pong tinaimulya. So may inin, baliskat, kahalanten bi. Subay petuun no iye ne ka-estel nun, pag-amanon, iye ne si makakapin, pagga iye ne, amban may pangama makahap, iye ne, miyaan bang keniyaan nin tabangga syara Allah subhanahu wa ta'ala. Duman again
aan dengkehet atau kan dengkepak pa anak nun kinusyo bang may upama maku mian kapanyapan si me kekan mudang makileman-leman nikin te keswano pe me mamakuhin upama si me kekahan ubus tumangi suwe no bang kini annen pasalan agama pasalan sambahayang pasalan me pangadji na pagbasa Quran me gi kaamahan we no pagbalis katon duman isab maananen no ingama ne kadya ka sa bang petek kamakanakin gay pakali banggay asal lebeyan me kaamahan daho banggay labe me tatapling daho me pong tinai kalasa so sa inin me pong tinai mulia so al-ghadabul mahmud yene ama hap yene ko me pinain kuin inen so niya me waktu gi pakali kaanakanin gi pakali me makanakin manggele lebe me ke banggero ke urungan no pintali me pilak pintali me pilak upama nanan si inin amban me labe yan sin pagtarbiyah gi me ke ine bang kani annen lubakan no bang si makahapin pain pen Rasul sallallahu alaihi wasallam mian pa inne muru auladakum bis salati wa hum abna'u wa hum 7 sinin da kun mi pa inne anak bin nambahayang si umur 7 tahun pe. Si umur 7 tahun pe. Si umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha bi 10. Magulang magsabi sa hadis li. Duklu bakanun bi painne kaanakan bin. Banggay pe painne ng bahayang bu meg-umul ni 10 tahun. Ketuan bi hadis inin daranin tekelewik kumi amban jaman tagna. Da kun bipenne anak bin inanad ng bahayang umul 7 tahun pe. Bang umabot ni 10 tahun gay penang bahayang dinak ilubakan ni. So ini maananin na sili. Bang upama gay pakale, bang gay lebe ilubak, bang gay lebe istik, bang gay lebe iskoba. Nagay me kay ine hinang no ine parkalamian me pong tinay kala. San sumagawa, ine si makahapin pa si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nagay me kay ine me megluwakin me pong tinay. So tesyeb kumetulay mian pinekontes ku Quran we amma kun hafizahullah bang pan pinataha umulnin. So ine tahinang boy-boyin tinawag ni alin nen sibian syukur parangontes ni Quran. Nai boy-boyin si Batap Beach hapdangkalan. Pinagtawag nabupiakan te ke boy-boyin asal nakanak tuwas manamalan pagtek ka Kuamban Beach gana pege kabisyara megtu kinurungan pintali me pilak me pong tinai kalasahan te seb ku pe ora sili nako bilai sab bintung-bintung iye ne miaan kahalan ten amban sabab pintali me pilak iye. So niya waktu ni miaan gay mintang makanakin atau akan gay pakale manusiain banggay lebe iye ni miaan sa inin astel atau akan ka ama may pong tinai mulia. So inin ghadabul mahmud ko ama Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tabangga iye ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau akan tabangga iye ni kaharaman Allah subhanahu wa ta'ala hin me pong tinai mulia geman makiine bang keo astel atau akan bang keo ngama iyan si parkalamian na sumagawa bang upama teeddar amban lebay kahanunot na duman kahaba painte ngama keo hadja iyan si tinged parkalamian inin keisa si kedue al-ghadabul mazmum nanan ni si inin iyan pa asekan sintapikten mula-mula tiin yene ka astel mura keu manamal astel mura keu manamal binulalakeu pain bahasa ko ituin mura keu manamal hat iyan si tinged pakarajaan in. So may umat Islam minaksurin nan sinin yene me ka astel hat me parkala diki-diki ro megtuine keu putal megtuine keu binulalakeu sayli sampai gayne te kontrol no iene mian
ama nun. Gini te kontrol no iyan miyan astil nun. Sampai paatag ni si kame megsuntok duk siya no. Sampai me kebegbisara ni kamte baksa sabdok me tapit-tapit no. Alora yang ikaw ini minain upama. Sa ini sampai tatatatat. Nasibo ra kita. Bang may upama sa ili. Kung may pagsasa. Daran may tekelete upama may kapitbahay. No niya bang petek kami sa ini. Sumiyaan ghadab madmum. Man pamagisan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun may magtuma. Kao na iyan sa inin sa miyan. We kao lebe sa itu sa inin duisab. Sampai makapagsasa. Sampai umabot may kepeglurig may pong tinai kalasaan. Bangkenian nin dendehin. Sumaguwa bangkenian nin lelahin upama na sampai umabot may kepegsuntok. Sampai umabot may kepegbono sa baban iyan ni kaastel may pong tinai mulia. So nansi inin pamagisan sin Islami. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisura'ah duman tigasin bang basa iene bisura'ah iene be taraag no siyawe nun teresling no siyawe nun taraag no siyawe nun magsuntuk taraag no siyawe nun iene miaan megwrestling dumain laisa syadidu bisura'ah duman pe inne tigasin duman iene mesenerin mepenerin bang taraag ni sewe nen megsuntok bang taraag ni sewe nen megwrestling laisa syadidu bisura'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab sa tigasin iene miaan me toohin iene realilahin alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab iene te kontrol ni napsunen te kontrol ni atainin si oras ni ngama me pong tinai mulia sa duman payaman no atawakan pagbandingan pegkelelahin we subay taraag no sewe nun megsuntuk taraag no sewe nun megwrestling subay taraag no sewe nun megtimbak magbono dumain duman siya pagbandingan pegkelelahin sa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab iye pe inne real metigasin iene real melelahin iene pegkelelahin alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab iene te kontrol ne atainen te kontrol ne barannen hinaabu ne bang hinaabu ne ngama me pong tinai kalasa syukur Rasulullahin subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua elew makautang si Yahudi so inin atawakan si dembua musyrik so nanti inin may pong tinay kalasan ang gay me kaina megmuamalat kay uduk me Yahudi uduk me Christian ngutang kay uduk pe utangan no si so gana problema ni nanti so dembua elew makautang Rasul sallallahu alaihi wasallam si Yahudi naihep besyuang tekka Yahudi miyaan nukut Rasulullahin buga pe oras pagjanjian de para magbayad Rasulin ine bisarane si Rasulullahin ya Muhammad innakum qaumun mutal o penne Muhammad bennal penne kaam kauman ngiluk hadja ge magbayad yene mi anbang niya tasambiwi na wewe itu tek kahadja besyuang binisarahan Rasulullahin kaumun mutal we kauman ngiluk hadja si pagharap-harapan me sahabat ni nabun si manamal me sahabat ni pag binisarahan Rasulullahin si dehluan ni si dehluan si Umar si dehluan Abu Bakar si dehluan kemon ne kibarus sahaba jaman lay so ini bisara si Umarin ya Rasulullah i'dhin li open ni Rasulullah ijinanun beku da'akun beku
an aqta'a unuqa hadzal kafir. Izinanun be ku penne. Putok ku penne kedlong kafir iyan penne. Misarahan ka uy. Sa ili bisaranin, tawakal pap. Ya Rasulullah, izinanun ku. Putok ku kelong nen ku itu. Da apain Rasulullah ini. Da ya Umar. Da. Ineddo me pong tinai kalasahan. Miaan si Umar atawakan pinagi si Rasulullah. Hindi nakgi basta-basta nga ma. Pag-pagsakaya pi nga ma. Magtuy ne bibis iye ne Yahudi miyaan. Atawakan magtuy musiat iye ne Yahudi miyaan. Tinalew po si Umar. Ine hininang wa Rasulullahin. Allahil azim. Rasul cintu anten. Iye miyaan Rasulullahin magpain po si Umar. O pain ne Umar. Eddoanun pipain ne sin. Dan buat lelain inin. Bayranun nerew aku iye ne miyaan utangku siyehin. Serta tambahanun amban kau sinabab amban iye ne pemekitelew nu iye miyaan. Tambahanun amban kau sinabab amban pemekitelew nu iye miyaan. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tek kanukut iye siga pe pagjanjian. Ubus dinak pewe ne megmulta si Umar. Sinabab amban me tepikitale we na Yahudi miyan. Carta bineran pe me pong tinai mulia. So inin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dembua elew tambay-tambay iya bakas dohatu ta akaku si kam. Tambay-tambay iya tuli si dawa kayu si dembua lengan ni si dembua bono. Tekka dembua iene kafirin si Rasulullahin. Ineddo kalis Rasulullahin. Binettad si kelong ne. Man yamna'uka minni. Kue itu peinne. Sine mangagpangan kauhin amban aku. Binettad. We dembua kafir miyaan. Hinabutuli-tuli Rasulullahin. Ineddo kalis Rasulin. Binettad si kelong Rasulullahin. Siyang kinumbali we na Rasulullahin. Man yamna'uka minni. Sine pene mangagpangan keuhin amban aku ko itu ya Muhammad o penne Muhammad. Naihep me pong tinai kalasahan. Magpain Rasulullahin Allah penne manggagpangan akuin. Megtuy telebba we dembua lelamiyaan kalis. Iyan isyong pemeddang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yaan. Nadonga Rasulullahin ineddo kalisin sampai ia balik-balik makaantan iyahin. Tinilaw rin sa buwe na iyan na miyaan. Ano miyaan? Siyang manumbali iya dahil miyaan. Man yamna'uka minni. Kwe ito sinipin na mangagpangan kauhin abban ako. Binali siya. Pain lalahin la ahad. Ga pain niya. Pakiki magparatsaya si Allah. Ina-hininang wa Rasulullahin. Pain na pinekyaw. Pinekyaw pain na. Maapte ne kyo penne iye ne si hininang no siya kumiyaan. Akahante kyo magtuitek kalelahin tudyo kauman ne. Ihati kauman song binonoten bi. Ihati iye ne asong binonoten bi. Dembua ang bantamanan hap manusia. Iye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dembua ang bantamanan hap ne manusia. Ihati kauman atawakan iyan emiyaan aasong binono tenbi dembua ang bantamanan hap na manusia. Subhanallah. Sa inin Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinay. Haptaip Rasul sallallahu alaihi wasallam ganta makutabang tek kala iduman tabang teddo nen sumagwa lutang may pong tinay kalasahan. Pinagtibagan niya may makanak taib. Sampai buus. Iyan niya ang lahanin amban lendorok amban betis. Lain na tinabang niya Khabbab ibn Arat. Inasi-asi we na usbane. Inasi-asi we na nabangan iye. Pegtek kalai. Tekeswa nin pinagtibagan iye. Sampai buus lahanin amban lendorok amban betis. Sampai pasampig diawa kayo. Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman rin.
May pong tinai kalasahan. So tek kamalaikatin, iyan si may kauman taib miyaan. Mag-aka si Rasulullahin, ya Rasulullah, ine kabayaan no hininang si may kauman bakas magtibagan kau iyan. Mag-aka kaw hadja binales. May kauman taipin. Uwas-puas ang banili. Si Gazwa Hunain puas ang ban Gazwa Hunain. Pi Rasulullahin balik si kabahi puas netek ka amban tabalik ni hap Makkah. Pi hap taip ganta ngeluka taipin pabalik. Ga bisan lukawe ne taipin may pong tinay kalasan. Mian elewan sampai bulanan tinungguan were nung kami taipin si iye. Sampai gak telukawe ne taipin oraslay. Nay pihun kauman bakas niwag iye ubus pagsakay lukane ganta mohan siya kahapan ga lukawen nuwas ataipin. Nay tekka si Jibril alaihi salatu wassalam may pong tinai kalasahan. Penne ya Rasulullah. O penne Rasulullah ine kabayaan no hininang si ataipian mag-aka kewajja. Wa in syi'ta an utabbika alaihimul akhshabaini. Bang kiw penne mabaya lepi ku penne kauman iyan si antara due puno pinedjat duk ne siya mintedde. Keton may bang ina bisyara Rasulullah penne da'ni wa qaumi pasagaron ku penne ruk may kauman ku yan. Ase ku penne si pasongan pegua amban may kaampuhan de magsahadat la ilaha illallah mebbegan sin agama inin. Ina bisyara Rasulullah Allahumma hdih qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayatanun qaumankun, yene qauman Taif. Yene qauman Banu Thaqif. Fa innahum la ya'lamun. Bennal iyene me qauman mian, qauman awam. Qauman gani pangalab-ngalab de sitingin pag-agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qauman, bakas muusan laha ne, bakas magtibagan iya si waktu makutabang buus ba ne. Kauman ilukawe ne binaw kahapan sampay nungka pe binono iye. Pagsakay di lempat tangan ne pamalesin bang kabayaan nen pinedjat si antara due puno may kauman miyaan mag-order iya hadja manjari. Dinuaan po ne. Ya Allah hidayatanon kauman kumiyaan bang pain umisi di lem kahapan. So inin Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinaimulya. Bang pasalan personal interest ne bisan bincana baranen ban iya binisarahan laat me pong tinehgi bisan peg inene sabar yene binoonen alhilm mulia yene alhilm yene kasabar si me bisara laat yene kasabar si me yene hinang laat si iya me pong tinay inin magtalip bisara dembuwa penne yukhatibuni safihu bikulli kubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yaziduni safahatan wa aziduhu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu tiba. Binisarahan ko kemon ne manusia kemon bayan bisara laat kemon bayan bisara mekelemmi kemon bayan bisara panira tuju pagkaa aku bikul wa akrahu an akuna lahu mujiba sumagwa aku perheng-deheng kwadja gay kumabaya nambong. Yaziduni safahatan wa aziduhu hilman. Megsasong kalaat da si akuhin. Megsasong sabar kun si me kalatan dali. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Kwe ku kahantang kayu iyan na mebengilu. Iyan mamaharga lu iyan ko tinatel lewi kaudin atawa ko me kamanyan. Ko kupin ne kahantang kamanyan. Megsesong ineggas. Megsesong ngurung kevengihan. Iyan si mengeggas iyahin me pong tinaimulya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua iye kamanyan. Happege iggas no. Wege iye ngurung kevengihan. Wege pesong sabarnin. Iyan si me manganya ya iye miyaan. May pong tinai kalasahan. Kauman ne, bakas metaran iya tinaiunta,
bakas mono iye si Uhud, bakas mono iye si Badar, bakas mono iye si Gazwa Ahzab, bakas misarahan iye laat, inalenan a binalew, inalenan a kegong, inalenan magsisihir, inalenan tawa sasat syaitan, iluhuran amban Makkah Madinah. Pagtek kabalik tuju Makkah al-Mukarramah, lain na kemon bakas may misarahan iya malaatin, lain na bakas may mono iyahin, lain na bakas may metaran iya tinaiuntain, lain na bakas may nimbelan iya na miyaan may lannen, lain na bakas mangabuso iya, 2 tahun kinabuso, sampai dawen kayo takakan were, hawa iya na kebisahan den, kebisahan den oras ili. Si Syi'ib Abi Talib, gaysa manjari mildi, gaysa manjari pinapilihan, gaysa manjari maganda, gaysa manjari pinaandahan, 2 tahun. La ini kemon bakas mengehinang si iya miyaan. Duk may sahabat nin. Ina bisyara Rasulullahin si siye. Idhabu fa antumut tulaka. Pinekam pe inne, rumengan. Ko itu mahardika nekam. Gene kam balesku, iya na si me bakas hininang bisyaku hin zaman lay. Yene zaman kutu dele Makkah al-Mukarramah me pong tinaikalasan. Inin Rasulullahin. Nabi Yusuf. Tesab bin Nabi Yusuf. Ilabo dem kupung. Tumala amban pong tinaine. Tumala amban amma ne. Dialem 40 tahun. Behu magkasuwa pabalik. Puas amban. Yene kesigbitan we ne talabay. Amban hininang weme pong tinainem yan. Labo dem kupung tepebelihan syarga kulang-kulang sampai umatag si iya taan nyaya. Wete rape sampai umatag takabuso. Pagsakay magkaswa. Balik duk me pong tinainen. Inabisaranen. La tathriba alaykumul yawm. Kuwa ituga na dusebi si ako. Yusuf. Kuwa ituga na dusebi si ako. Inampun na Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon iya na me pelewi si kaamlay me pong tinainen. So inin kahalan me jaman tagnalay. Inin kahalan me jaman tagnalay. Bangke ni annen si personal de. Ban pe agen iyan na makanya siya. Ban pe agen me. Miyaan misarahan siya kalaatan. Gaypeg inere. Sabar siya me pong tinaikalasa. Inaplayan din pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qadama ghaydahu. وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين ما شاء. Bang upama penne man kadama ghaydahu. Bang niya penne nampengan sin amane. Gibe pagwani astelnin qadimin al-ghayd. Yene miyaan astel yesa gene pegwa na pege kita inin manusia magkastel. Bumekege es du iye ngama. Mekege es du iye megwa astel nilay. Wa huwa qadirun ala iyan fidahu. Duman ga gumua astel nilay pege tinalew. Upama me sinatik. Sinatik data kok na siya. Parangama na iye. Bungkaw ni. Paghaleng ni sa ili ihep mga manatik iyehin me 7-footer. May ahad dya manamalan. Siya natepetan. Magsabar kita. Sabar pinetumpang si katalew. Bagi ahad dya mga nuyin. Sa minaksurin nan sinin. Yene magsabar iye. Gipegwa ni astel ni reis. Bisan kani annen mekegees magwa ni. Siya ili maksud nin. Du'iya yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Tinawag wa Allah Ta'ala tekkalay si ilaw kiamat. Si dehluan kemon mahadjana. Wa khayyarahu minal huril ini masya. Panawagan iyahin me brad. Bisara si iyahin. Iyan me manusia nempengan astel ni tura tak bulak dunya inin magsabar. Pinepenean iya hurul in sine-sine kinabayaan ni. Khayyarahu minal huril ini masya. Pinepenean iya amban hurul in. Amban kabayaan ni hurul in miyaan. Ined dawe ni dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Pakain pakautungan. Kaya ga niya. Kapag pene-pene siya law dambuli.
Malingkan me manusia sa inin do. Sine pinepeneanin lay, pinesikat. Cillew kiamat. Tinawag alenen cillew kiamat. Cideluan madjana. Ubus bisa siyehin. Mene ne keo amban hurul ain. Sine kabayaan no inandahin. Sine kabayaan no sawe nun dalam surga. Allahu Akbar. Tuhan pekeo. Ineru bang keo magsabar. Iye ne si me maka-astel. Me pong tinai mulia to rata bulak dunia ini. So iye ne sabar. TGS nurungeng guaan. Sumagawa ga ne guaan no. Deeman no nahadja dem etenu. Magsabar kayo, insyaallah miyan pahalaan ng tekreselo dem buli. Naruman ko pagsabar manusia ako ito bang niya kaastelan. Egen danga Facebookin inubos daho. Miyaan pinos. Sampay pupudja timbo nen agen si pagposan ubos last minute. Ay, suwe kita sabar. Naina siya sinabaran nun bang bakas guwa nun e kemon ginugod. Iyan patut sinabaran nun dilem etein. Ubus bago last minute. Suwe kiyo sabar. Niya me musiba si kawatawakan niya me kestelan no peglesano. Brrrr. Iye me pinetek ka sa ili. Nimbak me deklip. Puwa sa ili. Peno. Ay, suwe kita sabar. Ina sa sinabaran nun bang inagwaan no deklip. Miyaan puklas na iyan astel no dem eteli. So inin me brad pagsabarin. Pagsabar iyan siya anuin. Duman basa levean me kelepak ke raho. Levean ireu danga Facebookin no post no ubos mengkin miyaan binetaran big letter pepahap dembuli nelas. Suwe kita sabar pinain. Na inin duman sa inin pagsabarin. Sa pagsabarin me pong tinai kalasan. Iyan na miyaan ina ko sama kosas ina ko miyan pagsabarin miyaan iyan gay pengebutan gumuwa delem etay nulay gay pengebutan gumuwa iyan sinabaran nulay sinabaranin lai say napangupama mangkin sabar subay na kagwaan kemon me parkalain na ina siya metelebi sinabaran nun mapong kinaikalasan na sumanin sabarin atau ang petek ka may mag-live pe upama kite. May mopot iyan si may keestelante miyaan upama. Mopot iyan si may miyaan keputalante. Last minute, suwe kita sabar pa ini miyaan si may parkalain ini. Nasayang gasa kasabar, bang egen lekkakan na keuletti, si pangamahan. May piyebaso ni buos, ubos bohe ueno. Miyaan na isab, lekkakan kedlong nun nginom na isab, para pinugpat no iyan putal no lay. Dembuli, buhuno magpain. Suwe kita bisabar. Sa duman sa inin, sabarin may pong tinaiklasan. Sabarin, yene, delem putal pekew, delem astel pekew. Bumangkin sabaran no ne, seruun doon iyan miyaan astel no. So, upama lupa may mengomen, may malaatin upama ang petek ka, niya miyaan pong tinaitibi, may binisarahan laat sa ili. Binisarahan laat. Kaya mo na ba yan binisarahan sa sablo na kay Nuji. Yung screenshot. Pos aahin upama si miyaan may uwis binetta din upload si newsfeed ni. Uwis kinapsyonan pinabahi-bahi. Hapsukod tiya kita sabar bang dumain na tasulay no yan. So may inin pong tinaikalasan may part iyan screenshot no pe may bisara si kaw malaatin ubos pa no miyaan kinapsyonan pinabahi-bahi penno suwe kaw sabar ina sa sinabaran nun bang upama pente sa ilin sumagawa pasagaron ne magsabar kaw insyaallah teddo no iyan pahala miyaan may pong tinaikalasan. Niya tumagtilaw, sa inggawang upaman ined doan daten makajari pikite sabar tuan. Nainin parkala si dine. Parkala iyan miyaan pinisoko kew, inanyaya kew, may tinangkewan kew si lumano, bidda inin, siyadi masala, upama may tinangkewan kew haplumano.
Ubus bugay kayo nung kaatawakan inid do may karakara miyaan andanon painte. Bugay kayo nung ka, dayus miyaan. Duman miyan sabar alin nin. Kadayus miyan, duman sabar alin nin. May pong tinaimulya. Sumaguwa, silebeyan hatu. Silebeyan yene syara. Petua kayo hap syara. Doon hak nulay. Bang niya patut chubay pinemulta. Pinemulta bang niya patut chubay sinara. So sa ili pong tinai kalasahan. Si tenged mas alay ninin. So sa di parkala iyan may parkala alay iyan inanyaya kayo pinisoko kayo. Miyaan ineddo hak nun. So tegerait kayo iyan ingeddo hak. May pong tinai kalasahan. Amban lebay syara atawa kan amban lebay iyan miyaan petua kayo si may tege authority dialem kauman iyan. Nai may pong tinai miyaan mulia si tenged parkala iene may pag-amain inin. So niya petuu miyaan may manunjo kasi may pag-amain inin. So inshallah subhanahu wa ta'ala ina kita arak tumaha na continue te siya miyaan sumu masi pe targib sin subu-subutin bi continue inshallah subhanahu wa ta'ala. So kue tulay miyaan masi pe niya telebbi. So inshallah sugpatan te bisumu sumaguwa mararahine iyan miyaan parkala iyan takalete bi kue tumiyaan. So bebegan te bi si tege den bi kone pinenlay ikite bi asmanu siya gayan tehelian te bi mga mahin. Gayan kehelian te bi mga mahin. Nahangkan niya pende ghadabul mahmud makajari kay nga mabang may kuan tinaaten sini le inexplain te panagnaan le. Sabang upama may ama janan makapagsasa ni. Janan makapag miyaan tumbi ini makepeglimot masiru bangkag te sumu bang ine sa baban me pun magkinaastel manusiain. So game yan problem. Hat me iyan pagsasaan bin upama may gereba sali rume subul geta ase sabab may gereba ladya upama sa ili ini mian may peganuhan bisan duati magluain bang na dapat suberu gay magsasa upama atawa kanini may pangamahan mo siya wenon amin kinsa bang upama para may gereba duadya ini ba siya may pagtumbi-tumbian may dialem Facebookin na dami pong tinay mo liya. Naga kung magpain may pente may makajari may parkalali. Sumagwa nebe subi kita bisabar kemon si tenged pakaradyan ini. So ang niya misaran ka ula at atawakan may daan kyo numpan kone pinainle hurul in insyaallah tong bas nentek kasilaw kiamat kamanyan kyo magsisyong pe ineggas magsisyong pe bengi me pong tinay kalasa. So salam dua si Kaam Kemon si mea Kiel labi-labi si mea Kuala Lumpur. Salam dua si mea Keke hepinin. Sabang si kita iyakan Keke. Salam dua si mea Keke labi berubah nen iye si me pong tinaite dalam Kota Kinabalu. Salam dua si me Sabah. Salam dua si me Sarawak, Johor, Baru atawa kan antag-antag ni pong tinaite ketibuukan ni dilem Malaysia. Salam dua si Kaam Kemon. Papap ne kamadja bangkampan pinelihara wa Allah taala amban Kemon ini mian kalaatan. Salam dua ku si mea Philippines. Si me Manila. Salam dua ku si mea Manila, si Cavite, si Olongapo, si Laguna. Si me basta Metro Manila, NCR ni. National Capital Region. Metro Manila. Salamod na may Cavite atau akan may Laguna. Allah alam may Olongapo bang may lamod ke bang ini. Sa basta Kemon ni Manila salam dua si Kaam Kemon. Sabar-sabar ne kamdah upama na bangga pelu kalunetahin. Koru iluka pabalik rukam makapasial. Sumagwa nadapan kam ngay patantuhan bi.
lu delem Manilayan pagebang PTK me pong tinai once ne kita me tepi dem Manila turungin inaan ne mas turahin sinuawan ne sambahayangin inambanan ne geke kitehan me miaan dende hap baranin ibente inanu ne meginang kalaatan ni soda solo delem Manila iyan sube pekka bisabarbin miaan dake patanon be Allah subhanahu wa ta'ala. Mepong tinay kami delem Davao. Delem Davao mepong tinay kami Coast Guard. Duk Police, PNP. Pong tinay kami miaan yene me frontliner sa salam dua si kam kemon yulo si me Davao sindue. Si me miaan si me Manila sindue me Coast Guard. So walu pakali si kita me pong tinaitin inen sa salam doa si kam kemon pagak-agak na kamadja. Demikian me pong tinaite pulis so ni awal patin papap ni kamadja si me frontliner yan sa bangkampan pinalihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Me pong tinay kami di alam Sambu si me Sakol Island landang laum landang gua pasil manta buli mumpung baywas busay. So salam doa si kam kemon maluian bangkampain delem asi Allah subhanahu wa ta'ala kahaba. Salam doa si me pong tinay kami delem manikahan taluksangay sanggali mian kuruan muti vitali sampai bukod sambuangan ni kemon. Salam doa si me Sambuanga City asal delem city na lete. Salam doa si me Basilan, si me Alamitan, si me Alantawan, Maluso, Isabela, si me Akbar, Municipality, Muhammad Ajul, duk tuburan proper, duk tipu-tipu, duk yene native, lahat ko Albarka. Salam doa si me pong tinay kami delem Albarka. Mula-mula delem lahat ko native, lahat ko yene bakisung salam doa si kam kemon. Salam doa risab si me pong tinaite bi delem Europe me France me Spain niya me pong tinaite dem Spain si me pong tinaite delem France pong tinaite delem United Kingdom si Britain. So salam doa si me London iyan. Me London salam doa si kam kemon pagak-agak na kamadja si me London lu. Lemikian salam doa si me Middle East si Dubai. Ubus niya megrekoy so tuan taat no Dubai in Abu Dhabi gai. So salam doa si Dubai duk siya Abu Dhabi. Salam doa si me Dubai duk siya Abu Dhabi. Salam doa si me miaan Sudan. Pong tinay kami rem Sudan, may estudyante, salam doa si kam kemon. Me Jordan, salam doa, may pong tinay kami estudyante lu si Jordan. Si me Syria, si Iraq, salam doa. Si me Morocco, si me Algeria, salam doa si kam kemon. Salam doa si me pong tinay kami, di alam Bahrain, di alam Oman, di alam Kuwait. Lemikian pong tinay kami, di alam Qatar. Pong tinay kami, di alam Egypt, di Misir. Pong tinay kami delem Saudi. Salam doa si me Makkah, Madinah, Taif, si me Jeddah, me kinausbahan kuluu. Salam doa si kam kemon. Me Umluj, Tabuk, Abha, Al-Baha, Al-Khamis, Al-Khubar, Al-Jubair, si Al-Qatif. Salam doa si kam kemon. Salam doa si me pong tinay kami si Dammam, si Najran, si Zahran, si Unaiza, si Buraida, si Duadimi. Salam doa si kaam kemon. Miaan murah-murahan dalam perhala kita bi Allah Ta'ala kemon. Salam doa tu si Riyadh. Si me pong tinay kami si Darul Dzikir, si Yushifa. Antag-antag ni exit. Petuhan bitu si Riyadh. Salam doa si kaam kemon. Murah-murahan dalam perhala kita bi Allah Ta'ala kemon. Maid ku si kaam silapal pagkilelehan tebi amban dunya labi-labinin haadlaw akhirat. Salam doa si kaam kemon. Sine pe naat kita nan sinin me
So, salam doa pusi Mayra Kaping, pusi Charles Akkad, Suaib Haim Ismail, Sarona Aisal, Bing Ulak Jauzan, Fix Ajanab, Ibrahim Sabina Ibrahim. Salam doa pusi Mariam, Nisal Pintasan. Salam doa si Kau. Salam doa pusi Nana Asdali. Salam doa pusi Charles Akkad. Salam doa pusi Taib Jajilawan. Salam doa pusi Nur Aina Amirul Nuh. Dukemun nikam. Magmaaf na dyan siya tataat miyaan. Miyaan murah-murahan. Si Al-Kharaj pe. Pusi Pix Ajanab. Salam doa si Kau. Miyaan murah-murahan pinalihara kita bi Allah Ta'ala. Maid ko si Kaam silapal pagkilalihan. Tabi amban dunya labinan bang akhirat. Wahiyya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha ashhadu an la ilaha illallah nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.